Ingoma zamaskandi ehamba phambili ngokwama trends ku-YouTube ingoma ephume ngoJanuwari nangoFebruwari so ingoma yokuqala eyibambe ku-number 30 ile ephuma kwi-album ka-Navigator Gcwensa, kwi-album ethi kuyicala yini, shuthi ingoma le ethi Imali featuring uMjolisi ibambe lapha ku-number 30, ebese ilandelwa ingoma kaNtencane featuring Naledi Love Language. Ngiyacabanga ukuthi EP le kaNtencane ibambe lapha ku-number 20 kuma trending for music ku-YouTube. Izahle kakhulu le ngoma, already sina 108,000 wama views. Landela ingoma emnandi kakhulu kaSikweletu emxabanise nabantu ku-TikTok, kuthiwa ubhekise amagama le kuyidlamlenze bemsukela. Ingoma yakhe ku-number 15 ina 495,000 ama views lapha ku-YouTube. Yaphuma kwi-EP yakhe yange-11 February 2025. Bese kulandela ke ihobosha unjoko loyo ehamba nobani nomzukulu kule single yabo ethi umamemeza iku-number 12 kuma trending songs ngama views awu 342,000. Iphume lapha nge-17 kaFebruary 2025. Ngoba emnandi kahle kakhulu leyo, unjoko sebenzile 10 out of 10. I-improvement ikhona iyabonakala. Well done Njoko, sibonga isingle emnandi kangaka. Usebenzile, ukhombisile ukuthi music unabantu bawo. Kwesinye isikhathi form is temporary, class is permanent. Ukhombise i-class la ukuthi no, you can always come back and do even better. Sibonga kakhulu ingoma emnandi ethi Mamemeza ku-number 12. Bese sidlulela kwingoma eyenziwa kabusha le ngoma lapha neyaduma ku-TikTok, remix lapha Ngobiyazo. Insizwa nethandela isimanga eculahle kakhulu. It's one of the best vocalist lapho eMzansi Africa, uMnqobiyazo. Ivoice yakhe imnandi ngenye indlela, imtoti. Lama voice athanda kakhulu abantu besimama because kunengoma ezizothanda ezicola kakhulu zi-associated nabantu besimama. So lo voice yakhe uMnqobiyazo wayisebenzisa ekuremixeni ingoma kaMjolisi ethi Mayidololo. Kwaphoqa ukuthi bebuyele futhi e-studio bayenza kabusha ngoba base beyifuna ukuthi no, yaboneza ama-correction. Nisiphe le ngoma siyibone ukuthi izoba njani. Nangampela kwabanjalo. Yazi yaphuma no-number 2 lapha kwi-top 10 yoKhozi FM ingoma yonyaka. Lapho wawina khona uMthandalis King eGusha. Le ngoma ina 698,000 wama views lapha ku-YouTube. Isayibambile ku-number 7. Yaphuma ngayo i-Valentine Day ukuthi 14 kaFebruary 2025. Le ngoma elokho iqhubekile ukwenza umlando since ya-releasewa as i-single. Isi-releasewa nje isiyodwa. Isino-music video this year. Lokhu ke kubizwa ngokuthi is a good usage of social media digital platforms. Ingoma ihamba isikhathi kuthi nje after some few months u-release music video, hayo lo ngoma le phinde ungene futhi engqondweni zabantu, ungapheli emlonyeni nasey'ndebeni zabantu bekhulume ngawe njengoba sikhuluma nje ngayo le ngoma ukuthi izahle kakhulu as music video. It's still the same thing as i-track, just that lapha ama-visuals abanibona ke ukuthi ihamba kahle kanjani. So yikho lokho ke besinilethela khona yizo ingoma lezi ezikwi-top 30 since kuyizingoma ezikhishwe kamuva vele zizoba ku-top 30 yakwa-YouTube kuma-charts. Sibonge kubona bonke abantu ke aba-appearayo kule list. Lento into ebikude nathi nomaskandi ey'khathini ezedlula, kodwa siyajabula mase kwenzeka frequently sibabona abaculi futhi sibona nanoma ubani, ungakhathaleki ukuthi umculi ospecific okumele avele la. Qhubekeni ibambe kanjalo, phamise iflag likaMaskandi. Ngiyabonga ngethuba
Nisale kahle.